Kanegde ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulia do Richmond Kharluki. Kimat bakongsan jong ka khubor mentagastep. Katanat puli puthi ke Jela Meghalaya kalai soy soskular bat ka National Stock Exchange halor ke jingai jinghikai haki kampisa. Usambut Menteri Rangba ke Jela Meghalaya ula play maunong rem ban kentiu kerdan ya ke pen Ursula CHC syaga Subdivisional Hospital. Bat ke International Film Festival of India kalau kutno hagowa henin kesngi. Ka khubor ke babniat. Hagajing persyang ban pen kubor gi samla ke Jela Meghalaya di gijing tip bat jingnang trekam haki kampisa tengka. Ya ke soskular le soihnin gesngi hap reng ketenat puli puthi ke Jela bat ke National Stock Exchange Hashelong. Hagini ke jingi soy soskular le don lang Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma, Menteri ketenat puli puthi Rakam Sangma, Chief Secretary ke Jela ba DP Walang bat ki he na ketenat puli puthi bat na ke National Stock Exchange. Lengba kene letmu banwanra ek program ai jinghikai haki kam pisa tengka haki college kum hakakam banking insurance barki kam thep pisa haki jing trai boper latmuru banpen kre ek khna apule na gabenta ki jing e haka perthai habakran haka jing soi soskular Konrad Kongkal Sangma ulong bagi samla ke Jela kimdon jing tep ek kam pisa tengka baru ulong bakene ke jing trailang bat ka National Stock Exchange kan pen kup boreki bakin don ya kalawai ke basngan ka penursla shen kan sayo ya ka Subdivisional Hospital kamanai jing syakri ya bon teli kishnong ka riwar mingi bat kishnong bamarjan ya kanela bo maunong rem nin kesngi hak penursla CHC do sumbut Menteri Rangba ke Jela ba Preston Tensong rengkat ke jingadon lang bat ke Menteri ketenat ka kot ka khia ke Jela I Dr. Amperin Lengdo uba Preston Tensong ula pleru ya ke First Referral Unit hakane ka CHC Vice Chancellor ke Sekolah North Eastern Hill University Professor PS Chokla ula kerpat ke Sarkar Pedeng banai nong pahara baperking bahaya namar ke jinglong jingman hakani ke sekolah ulong bo kwa banwan pai ke sekolah barkani ke jing pahara kan ai jing singanya bad ya ke sekolah ulong ba unwan pai biang hak arterik uno opera hadian bakasyuti jong kan kod mentagasngi Ula kena ru ba Vice Chancellor in charge bementa Professor N Sahabat kiwe-kiwe kila peniat baklai ki kam kijam hakan ke skul ba. Ki kena pule ke MD Homeopathy jong North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy neya kidang beteng ya ka jinge ki ke basya tengan ke baklem bo opor ka bakla sedang nado ke arpun ru terik unai weng ban penpau ke jing persya ke jing bamla ki bor peniat ban kemi ya ki jing e jongki. Kini kijing ki kentup ya kijing bam patio ya ka stipend hagen ke sisnam balalet bat ka jing bam peniaso ya ka PG course ke MD Homeopathy bat ka Sekolah ba North Eastern Hill University. Ki prangut ki kena pule be ki kilong bakin beteng be ke jing ki hadu bagi bor peniat kenda ai da ke jing kular lengba ka jing tho. Ki reus neo bamla itu kilaprong jubor batu da yang mane Unitarian Hamadan Laban Shillong nendang step perngap bat kila tu igitiar ke basyong dor. Kani ke jingja kalaja hapreng ke por laishteng bat sau beje men step. Ki reus neo kila penjular ru ya ke library bat kila tu igitiar le aniam. Chairman kabalang Unitarian ulaong bawat ya kejaka mene bleiru amsyam lakhen sho bat ula kentu ye ki bor ki brekmi ban perking bha ya kejing pahara urang ba asnong kamadan laban ula penrem ya kene kejingja ula kentu ki pulet ban perking bha ya kejing ya pahara kamtam haki por ki bekenja ki pulet kila register mokaduma halor kene kejingja bat kejing toket halor kene kadang ya chaprang kene ku kubor ka wanchapi naka Akashwani Shillong Ka film Toxic kalayo ka kusnam Golden Peacock ha ka International Film Festival of India IFI ka basan pusan henin kesngi. Ha ka jingilang penkut ya kane ka film festival ha ka Dr. Shyam Prasad Mukherjee Indo Stadium ha Panaji ha Goa. Ka kenhon jong ka film Toxic kalayo saupo lak tengka ka trophy bat ka certificate. Clement Favor ulayo ekanam kom nong ak obat tebet tam na kaliang kishenrang ha ka film Toxic bat ka Vesta bat ka Leva kilayo ekanam kom kinong ak kibat tebet tam na kaliang kikenthai ha ka film Toxic. Karong katau megong ar hajar ar pusau kan long ha janjal ha West Garo Hills
menta kesngi bat lasai kesngi. Kamat pedeng jong ni karong katau kalong echoes of traditions. Hagani karong katau kendon kijing etem mepot, kijing el akai tenrai, kijing penina mi kijing shna, da kikti bat kijing than, bat ki bam tenrai. On peniru ya kerukom im kigaro. Ka kenhon tem Europe, bat kiwe kenwan ban pensyongshit, hagani karong katau. Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi ula penpau ya kejing kemen halor kejing peni ke perthai ya kejing shit rehem halor ke history bat kalariti ke India. Narendra Modi ulong hakaransan social media bakal lariti ke India kasyat syakeleng ke perthai. Habakren syapang ki jingle jengo badang syen jungu syabari Menteri Rang Bado ulong bakalong ke ke ba jing kemen bani i ya kane kajing shit rehem. Ya ka dorbar telang jong ka Lok Sabha bat ka Raja Sabha lahap ban pensenge biang shipor ya gijing syong dorbar hadin balami gijing hala halor ka jingdawa na ki dekhot ka liang persya anin kesngi banetai halor ka kambam sap ka adani group bat ki kami snam ha Sambal ha Uttar Pradesh bat ka Jela Manipur. Henin kesngiru lapen sema ya ka Priyanka Gandhi Vadra na keseng kongres ke belajab na Wayanad kum ke MP ke Lok Sabha. Ravindra Vasant Rao Chauhan jangka kongres ubala job na Nandet Maharashtra ru ula syam semahinin kesngi kom MP ka Lok Sabha. Ka kunhun ilaka cricket ka Meghalaya kala kamai shispa nyopo praran bat hablut kinong tiet ha ka first innings jangka Coach Bihar Trophy Arhajar Arpusau Arhajar Arpusan Elite Group A jangkishin rang bahapo khat khandai senam kerta. Persya eka Baroda, kabalalong ha kamadan MCA ha Polo Shillong henin kesngi. Kabaroda kala job barok laisien kijing yakun, bat kala kamai san pusan run, bat amsyam ladan ba out. Bat menta kadang sa ban be, saya kasispa arpulai run. Ha kajingil akai OC Blue Shillong Premier League Arhajar Arpusau, ka Saumer Sports Club kala penliam ya kerenti Football Club da Argo lakawai. Rudolf Nongneng Daloy badu meban job kilapen ki jar na gabenta ka Saumer Sports Club. Badu Alan Lingdo Nongbri ulapen ki jar Shisen na gabenta Kerenti Football Club. Ha Mizoram Chief Secretary Bathamai Ukili Ram Mina ula shimti ya kakam hnen kesngi. Umina uday officer IAS kasinam syajar kendai spa kendai pulai na ka agmut kader. Ula shimti ya kakam na Urinu Sharma ubala syong no na kakam. Ha Manipur barok ki school bat ki college ken play biang nado menta kesngi. Ha ka hukum balapan mi da ke sorkar jela laong babarok ki kelas ken sedang biang kum bajulong ken thop ya ki school ba. Kajing kang ya ke internet kadang yad hi hakikat tu kani ki district bat kajing pelat na kajing penjari curfew ru kadang don hakikat tu kani ki benta hakikat tu kani ki district jong ka jela. Ya ka benta basipau jong ke India International Science Festival ka badai ka jingelang jong ke science ka bahetam hakari kat haduk menta an penlong ha ka IIT Guwahati naduk lasai kesngi haduk ka lai tarik uno opera. Kani kan dai kesien ka benengkong ba ka than chitelam mingi jong kari kan sakhi ya kani ka science festival ka bahe ha ka ba an penslur ki samla bat an kentiu ka yok ka kot lengba ki lenti jong ka science. Kamat pedeng jong ka India International Science Festival bamenta ka kenti kadai transforming India into a science and technology driven global manufacturing hub. Haga bag sorkar katmu ban wanra alang hajo ya ka science bat ka jingkiu ki karkhana. Bat katto ka kubor ka lakut akan ka step ka balawan chapi naga Akashwani Shillong. Haka por pravajeng ina so baga Delhi station naga benta ka kubor haka ktin Hindi ka ban bot da ka kubor haka ktin Pareng haka por prakat san minute. Ngipen kan mau ipikinong ngap baha ka por prashteng naga ni ka station pinyo ya ka North East News. Ka por menta ka la janda partat prabaje.